дуруд ҳамватанои азиз, бародаро, дӯсто, умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат бошед. маъюбони ноҳияи Рашт, маъюбон дар ноҳияи Рашт. бисёр ҳукуматдӯстдорҳо танқиди онҳо сари ӯ меравад ки чаро мо як чира мебинему дарав навор мекунем, яъне мо тоқат намекунем ки амура ҳукумат масъалаша бибина. мо танқидпазир ҳастем. албатта суханҳои ӯро ба инобат гирифтем. вақтҳои охир мебинем ки наворҳо мебироянд ва мо чанд рӯз интизор мешем, интизори ҳалли ҳамун масъалае ки кани ҳукумат ҳал кунад ҳамун масъаларо. якчанд рӯз пеш дар интернетҳо наворе биромад ки духтарони маъюбе ки худи Эмомалӣ Раҳмон хона тӯҳфа кардааст дар ноҳияи Рашт, раиси ноҳияи Рашт онҳоро аз хона берун мекунад. чизи чораҳошона маҷбурӣ, ягон ҷои зист надоранд, ҷои қов надоранд, онҳоро чӣ кор мекунад? аз хона берун мекунад. чизи чораҳошона гирифта маҷбуран дар кӯча мепартоянд. ва мо ҳам чанд рӯз интизор шидем, навор накардем дар ин масъала. гуфтем кани ноҳияи Рашта Эмомалӣ Раҳмон ё Рустами Эмомалӣ ки имрӯз дар тренди Тоҷикистон ҳама инсонҳо ҷалба Эмомалӣ мекунанд, масъаларо ҳал мекунанд, ягон чора мебинанд сари ин масъала ки хусусан дар уҷа ном гирифта мешавад ки Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфа кардагиаст ин хонара. ва аз байн чанд рӯз гузашт, ягон гап, ягон сару садо, ягон чизе аз тарафи ҳукумат, ягон ҳадду ҳаракате дида нашид ки раиси ноҳияи Рашт аз кор гирифта шавад, намедонам ҷазо бигира. хулас бигем ки умуман ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта ки берун аз қонун не, яъне чизе ҳам нашид. ва мо сухани ҳаводорони Эмомалӣ Раҳмона пазируфтем ва 3 рӯз 4 рӯз тоқат кардем. гуфтем ки якчанд рӯз анаки маҷбур шидем баъд аз хаб бидани ҷомеа, хаб бидани Эмомалӣ Раҳмон, хаб бидани ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон, боз маҷбур шидем ки навор кунем. мо дидем ки қудрати раиси як ноҳия бештар аз Эмомалӣ, бештар аз ҳукумати тамоми қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. мо беҳуда намегем ки ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷангалӣ дорад, яъне мисли ҷангал аст, кадоми зур нозура мехра. имрӯза зур раис, яъне духтарони маъюб ки во дигар кор карда наметонанд, хона гирифта наметонанд, имрӯз мебинем он духтарҳо аз ҳукумат умедша канда, умеди ӯ дар бародар Раҳим аст ки барои мо кӯмак як хона бигибите то ки мо зиндагӣ кунем. яъне ин ҳукумат додаги хона дига ба боварира нест, яъне ки Раҳим бовариноктар аз ин ҳукумат шидагӣ аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. барое ки медонад ки имрӯз ҳукумат мета, фардо дига ҳукуматиш ки сари вазифа омад, қарори ҳукумат бидагӣ пештарара мега и хато кардаги аст, я девона буд, намедонам фурӯхтагӣ аст, пул кор кардааст, мегира аз дасти ӯ мефурӯша, бо иш пул кор мекунад, иш омад дигариша мефурӯша, иш пул кор мекунад. хулас яъне ҳукумат инами аст нишонаи нобовар будани сохтори Эмомалӣ Раҳмон, айнан инами аст. барои чӣ мо сару садо мекунем, барои чӣ мо гап мезанем, барои чӣ мо дод мегем, вой мегем, барои чӣ мо танқид мекунем?
یعنی این همی هست. اینمی چیزی که نوباوری هست. یعنی معیوب در اوجه حق زندگی نداره، سالم حق زندگی نداره، ناگیران حق زندگی نداره، کور حق زندگی نداره، کر حق زندگی نداره. قانون جنگل از هر یک انسانی که رئیس شد در یک ناحیه یا در یک ولایت، او انسان با اسلوب، با قانون، با همو موزیکای خودش داخل میشه و با ارتیستای خودش، با رقاصای خودش، با موزیکانتای خودش داخل میشه و سرود خودش میخونه. چه خیلی که برای معقول است. و این نمیجا نشان داد که امام علی رحمان نول است. نول است امام علی. یعنی قانون امام علی، قرار امام علی، سخن امام علی از او دیده توف بالاتر است که بعضا چیزایی که اگر ندروه توف کنی ملایم میشه میدروه. مثلا میخچه در تخته ندروه، توف کنی اگر ملایمک تیز میدروه، راست میدروه در تخته. این همی نشانه است. یک جوان دیگر نمیدونم لات کوب کرد، 2 ساعت بعد آوردنش در MVD، صورتش برو آوردن، ویدیوش برو آوردن، پشیمانی کرده ایستاده است. یا یک جوان در راه نمیدونم 4 کیلومتر زیادی های کرده است از نشانه موندگی، چیکار کردن جوان 2 ساعت بعد آوردن در اوویده و روویده و سیونکه و نمیدونم نمای را قپیدیم و ویران کرد خونونه. سرعت حرکت ماشین از نشان دهنده سرعت حرکت بالا حرکت کرد. مرحمت چی هست در زمستان؟ تقدیر او چی شده ایستاده است؟ عین حال تقدیر او چی شده ایستاده است؟ از پیش زمستان است. با مطابق قانون ها در نمی اروپا هم اگر تو پول خونه رانتی، یعنی از فلان ماه تا فلان ماه تو در آمدن بهار شدن گرم هیچ کتر از خونه بیرون کردن در حق نداره. اگر نداشته باشی پول زمستان ده، با مطابق قانون یگان انسان ترا بیرون کردن در حق نداره. برای چی؟ برای که زمستان از خنک است، تو در بیرون میمری. اما نوابسته از زمستان، از ماه، از فرق نداره. از قرار امام علی رحمان، از قرار رستم، از قرار حکومت اویلوی، یک انسان میویه میگه که ما توف کردگیم در قرار امام علی رحمان، که امام علی رحمان این خونه را با تو توف کردگی است، دوای خالی که خونه را. اما اسناد چی است؟ با کدام اسناد را برآوردن؟ چی بود خونه؟ از کی بود خونه؟ تا امروزه ژورنالیستات هم خاموشن. این ژورنالیستای پدلست تا امروزه رادیوی آزادی فقط همو گفتی، همو گپا، همو میکروفون در دهنش میگرده، مهاجر سیونکه میکنه. ای مهاجری عزیز بیا که بگو تو چی خیلی زندگی میکنی در غریبی. رنگی او چت زندگی میکنیم در غریب، چی خیلی زندگی میکنه در غریب. من باور کنید دوستای عزیز با درجه شوم دیدگی هستم. همین خبرها را اگر در دست من بغلطه همش میبندم. این تری خبرنگار در کار نیست در تاجیکستان. عموما خیلی خبرنگار برای هم امام علی در کار است. وزیرش ده بیست همه امام علی ده. بعدی که ما اومدیم این خبرها را همش میبندیم. خبرنگارای اصلی که در زندان هستن میبروریمشون ببرویان کار کنن. او داغ ملت نشان میدن، او درد ملت میروان گپ میزنن، او نمیترسن، او پورا قطی کار نمیکنن. من به خدا قسم تمام خبرنگارت کو پورا قطی کار میکنن. این همی پورا بته کامراش در دستش روز دروز دم دم میگرده. به پورا یگان تاش کار نمیکنه. من همه یورا کو مختگی هستم. کیان چیان در کجان چانسم پول کار میکنن. همه یورا همشون 20 میلیون اجنتای خارجی هن. 20 میلیون اجنتای خارجی هن همش. من را گارانتید میتم. دیگه گفته بودیم خب کنیم تو همون روزه، بعد روز شب که ما یه خطیبت گپ زنیم، یکی دیگر جای خب کنیش نیست. چندین ارگانیزاسیون بنام ارگانیزاسیون حقوقی انسان و دیگر همش اگنتن پدن علتو.
همش در خارج اینفورماسیا میفروشن. همش ریال نه، یگان جای بجایی ندارن. ما فقط قپیدگی هم در نمیجه یک تشه اومدن قطیمو گفتن که یه آدمی ما از کروچ قطیمو همکاری میکنه درست خیلی درونی حکومت دای حکومتیه در داخل حکومت کار میکنه. ما اینجا قپیدیم یک سوال جواب کردیم بعد ای طرف اومدن گفتن که برادرو این مودا کار میکنه خیلی کروچی ایرا توغری بفهمین ایرا مثال گیریم در اینترنت نبرورین سوال جوابش نکنین سوال جواب را نبرورین یه آدمی ما پر نم خیلی کو каждый второйш она шоу бараку информаторан каждый второйш бовар кинин пул мегиран ай хорич эна мегуфти ҳамон гапонам росту дуруға информация пиркада додан мегиран документ пиркада додан мегиран ҳамаш паданалато бизан ҳамаш хади масъалаи тоҷика او که نمی یا چی نشان دادستند در همی این اخبارشو نمیروند شما در خارج چخل آمدین چخل زندگی درجه زندگیتون این شما چخل دریافت کردین ما شما اینترویو بگیریم مسئله اصلی موندگی است او پروست نمایش دادستند ما کده استیم ما دیده استیم این ما برآورده استیم این ما نوستی دادستیم این ما اخبار دادستیم неки то имрӯз чанд бор бадахшон зери бигем ки ҳамла қарор гирифт чанд бор инсонҳо чӣ қадар одамо кишта шидан чӣ қадар дуздида шидан дафт шида истодан хонаи яташ як кас намеравад ино двайной метан яки ҳукуматда я шикофишона я шикофи дигашона дар хориҷиҳо метан ҳама аҷа пул кор мекунанд ҳама аҷа пул кор мекунанд ба худо қасам ман мегӯям ку хай вақт соаташ мешава ман фактош қати вақти ман ё дар дасти мо мезанам фактоша меброрем дар дистошон мегем ки инаи корора тикадагӣ ти инаи организатсиё инаи ҷода информатсиё фурӯхтагӣ ти инаи корора мекунӣ иҷа биё баъд унаву рӯз баъд дар пеши мардум чеҳраи ёра мо мекушоем ё ки ҳастанд баъд мардум судит кунанд хабарнигорошона журналистошона ҳуқуқҳои инсон дифоъ мекардагиошона мардум баъд бигиранд судит кунанд ёра ки ё чӣ хеле ҳуқуқ дифоъ мекардан ай шумо ҳуқуқи тоҷика беғарз аз тоҷик дигар касе дифоъ карда наметавонад ира рас ин нафсикда дар ёдотон бигиред имрӯзам фардоам баъд фардоам гуфтиам боби умар хаём ки ман зиндаем дар ҳам беномус мурдагитон туф вақте ки ман мурдам дар ҳам беномус зиндагӣ мекардагитон туф фаҳмидед беномус зиндагӣ мекардагитон туф барои ҳамо беғарз аз ҳуқуқи тоҷика ягон инсон дифоъ намекуна амрикотам кашидагитай аврупотам кашидагитай ҳамашку кашидагитонай шумо ҳуқуқ надорен дар пеши ё и ҳамаш дуруғай ира раси нафсикда дар ёдотон бигиред мо ҳуқуқҳои шуморо дифоъ мекунем ана мо яна ҳуқуқи инсон поймол шида истодааст дар тоҷикистон ана мо хат мекунем дар эмомалӣ раҳмон ки ҳуқуқи тоҷика поймол накуна ана мо не ки ҳайсу бо метемаш як 2 миллиард доллари дига метем дар эмомалӣ раҳмон давомиш додан бигӣ мо иҷа хат мекунем эмомалӣ раҳмон мо критика мекунем ки эмомалӣ раҳмон ҳуқуқи тоҷикоро дар тоҷикистон поймол мекуна хат када эмомалӣ раҳмонда амхенест инсоне ки ҳуқуқи тора дифоъ мекунад тамоми кислороти эмомалиро маҳкам мекунад дар онау ҳолат мегӯй ки ҳамин инсон аз ҳуқуқи ман дифоъ карда истодааст мефаҳме намира ӯ чӣ будааст дар эмомалӣ раҳмон миллион доллар метан барои рушд гуфтава баҳонаи рушд ва эмомалӣ раҳмона медонанд ӯ пула барои киштори тоҷик барои зиндон кардани тоҷико истифода мебара ӯ пулора ва ай тараф хат мекарда буда ки ҳуқуқи инсонҳоро поймол накунем эмомалӣ раҳмон мо айто талаб мекунем ки ҳуқуқҳошона поймол накунад ин чӣ фанд аст кира фанд мекунед кира фиреб мекунед шумо ва имрӯза инами дарде ки аст
این درد من تو است. این درد من تو است. این درد آینده نسل من تو است که در تاجیکستان قرار داره. تنها درد انسان خودش میدونه، دیگر کس نمیدونه. میفهمی میره؟ ترا اینم یک گودک یک جوش درک نه، او گودک گریه میکنه، خودش میدونه دردش که جوش درک است. نه که آچش میکوه که جو درک است، بچم ایجش درک است، شکمش درک است باشه، پشت درک است باشه، سرش درک است باشه. او گودک میکوه، نه که گودک میدونه درد خودش. ما انمویم که درد خودمون میدونیم. او دیگر امریکایی میاد دردی ما را میکوه، اروپایی میاد دردی ما را میکوه، دیگر کس میاد دردی ما را میکوه. او دوا یافته نمیتونه. تنها ما خودمون دوا میکنیم درد خودمون. با خیلی چیزای حقوقتون داده نشه. من این را برای شما میگم. امروز میبینیم تاجیکا را قبیله از اروپا داده ایستادن در دست امام علی رحمان. امام علی رحمان میگن که ما میگیم که حقوق تاجیکا را پایمال نکنین. ای خود داده است قبیله در دستش. او اگه نه میگوی پایمال نکن. و برای که حقوق پایمال نشوه او گریخته است، چندین آب و دایره را گذاشته است، پیش تو اومده است نتیش. اینجا یک حجتی خطا بود، در اینجا الفابتش خطا بود، برای همون خطا نوشته. او مردک اومده است گریخته اولای استرس قطعی اومدگی است. استرس قطعی او لبوی گپ گفتگی است، لبوی دروغ گفتگی است، لبوی چی را گفتگی است که تو قبول شوه او برنگرده که روسیه میسپورش، قزاقستان میسپورش، قرغیزستان میسپورش، ازبکستان میسپورش، دیگر دولت ها میسپورن. او مرده گریخته است اومده است پیش که مرا دفاع کن. بگی بتیش در دست امام علی و خط که قفاش که حقوق انسان پایمال نکن. ولی گودک زده بعد در دست قند میته گریه نکه اکی دنیا رو هم خیلی فن کرده است. میفهمی نمیره. او دیگه بعدی که او را دادی در دست امام علی رحمان، گوسفند در دست قصاب داده، بعد قصاب هم میگوی که نکشی گوسفند. این گوسفند نکش میگوی قصاب، زوره میکنی قصاب جان گوسفند نکشی التماس، خمی گوسفند نگاه در یا که گوسفند در هلچه گرگ در همون قفس گرگ میدوزی و گوسفند و با گرگ جان نخمی گوسفند التماس مو جلب می نویسیم، کاغذ می نویسیم، در سیتکه می چسبونیم، میمونیم که گرگ جان همی گوسفند نخه. او گرگ میخونه گوسفند میگه که خم گوسفند آوردگی آدم گفت که همی گوسفند نخه، به من نخرم همی گوسفند نکشم. عیناً همی کار شده ایستاده است. در دهن گرگ گوسفند داخل کرده، گرگ نکش بگوی. گویا که رحم دلی با گوسفند کردی، گرگ گفتی که گوسفند نکش. پیش از او که گوسفند گرگ نکشه، گوسفند در هلچه گرگ ندوز، در اوغل گرگ ندوز، در قفس گرگ ندوز گوسفند. میدونی نمیره. این چیزا است برای همو ما باور کنین بسیار چیزا بگیم که درک میکنم فهمیدگی ما که افسوس دیگر ولی وقتی گفتنی اون نیست، یا که نمیدونم این چیزا امروی ما میروه تای خاک میروه این چیزا. نه بعضن حالتا میگم که میگه که امو شاعر میگه خواب دیدم، میگه خواستم که گویم اما گونگم، میگه که من گپ زده نمیتونم، از گفتنم چی شد که همه کر است. میگه یعنی همون بسیار خوب گفتگی است برای همون بسیار انسان ها را درداشون امروی خودشون و دنیا میروه. برای همون شاعر میره گفتگی است که خواب دیدم خواستم که گویم اما گونگم، از گفتنم چی شد که همه کر است. میفهمی نمیره. برای همون پس این همی نشانه حکومت جمهوری تاجیکستان است که امام علی رحمان هم در هم سر بلبلش زدگی است، یا رئیس یک دیگر انسان قانونی جنگل است، هر جا قانونی خیچه داره
муҳиме аст ки дар Эмомалӣ содиқ бошӣ. Дигари халқа чӣ коре мекунӣ кадам бигӣ, мекишӣ, зиндон мекунӣ, аз хона берун мекунӣ, дар ба дар мекунӣ. муҳим аст ки ҳамин дуздиҳои Эмомалӣ да халал нарасон, кӯмак бите ки Эмомалӣ бидузда. пас дигари халқ қатъи ҳар коре мекунӣ кадам бигӣ. ӯ наворҳое ки мегарда Эмомаливо ана ёрдамдоду ана либоспӯшонду ҳамашон як фейк барои дурӯғ, барои фан кардани манат аст. одамои бефаҳм мира фан мекуна мегарда ки чанд рӯз аз байн мегзара, мо надидем ки раиси ноҳияи Рашта ҷазо бита ё ки намедонам биброра ё ки аз кор холӣ куна ё ки ӯ майбора хонара вастанавид куна бита. қарори Эмомалиро қатъ кардаги инсон паси зуртар аз Эмомалӣ гуфтагӣ нишонара мета. фаҳмиде? зинда бош ҳамватанам, хонатон обод боша, сартон баланд боша. бовар кунед, раҳмат ба намо Раими Ғармӣ ва дигар инсонҳое ки ҳастанд, намо раҳмат ба мо чандин инсонҳои ҳамхел бехонара соҳиби хона кардан. хай баъзе гуфтаниҳо ҳам ҳаст дар ибораҳо аку бигем ки чӣ бигем, мегӯм ку бозам бисёр дард вазмини бад аст, бисёр алови дард баланд аст. агар гуфта монам даҳанам месӯза бисёр чизора. ҳамун Раими Ғармиам бечора дар чандин афиристо ғалтидагӣ ҳастай. яки хай вақтш мешава ишам бо як навори дига мекунем. зинда бош ҳамватанам, падилити подпискаша фуромӯш накӣ. ку мебинем Эмомалӣ чӣ чора мебина дару раиси ноҳияи Рашт. ҳоли фикр дора ба фикрам чӣ кор кунем гуфта. барое ки пора гирифтагӣ Эмомалӣ Раҳмонам барои вазифа таъин кардан чанд миллион доллар гирифтагӣ аст. зимонаш кӯтоҳ аст, чӣ кор карданро намедонад.